Amumroyoni zentosa za Kiislamu. Hamwambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamwambiani wa mahali kangu mjihundao. Rowali yobonsi juu. Rowali yobonze. Mwenyezi Mungu yarnike ezamana. Mwenyezi Mungu yarnike imani na subira. Jumwa emitihani kao ndori hundao. Hawinji wa hatu. Si wana wa Komoro. Jumwa ema nshamadziro ya remao yensi ema katirlo na uyano. Kwezi uskwa leo tifanya hadisi mbabi harimwa nukto ikao do wana nyasi kao o ujirenda ka ngwa una diploma leo tijani tafsiri mbabi ya ukabanu diploma yo tofauti na akili. Riwone zinagwezo zombili ritafautishe ili wanadamu waelewe ya ukabanu mreka na diploma awetichokange na akili. Diploma na akili muhimu ndai njema ndai yaunde mahadisi nafanya rjeria hadisi leo inu harimo mahadisi kao tieshi ya uskwa leo inu mwengoni mwa watanlamu walioneze diploma harmoensi ya hatu ya jaharmo mvaunu sanjanjeni wonese ya fikre ya hangu nijibu na makaulu ikao hayatekeleza hapo shakabla raha rejandisa mwono imanzishi kao ndo naanziha harmoe direkte inu yauka mtume sallallahu alaihi wasallam harambiyo kaya harmasi isi wanadamu emwe madamwe mtume sallallahu alaihi wasallam harionesa yauka harima sonti si wanadamu ye wakairi ye mwema de yashinda yastahamili ya subiri o wakati ya hezi wa utungu uonde mwema mtukufu harumasi sonti pia izo mtume sallallahu alaihi wasallam de yarambia yonde mana nafanya kusudi ili nitowe aya hiyo hawo ni mrongo zao ya johelewa ni mweshele zize ya ukaya mtume sallallahu alaihi wasallam harambiyo kaya ye wakairi harmasi de ya subiri ya stahamili o wakati ya hezi wa utungu tikahanza na disize yao oskuwa leo tidungu direkte ya fanyiwa ni mzimadasi ikao mwengoni mwa wasoma haonesa makaulu ikao yosikitisha haukangu siso daraja ila akili ya mwanadamu ya uka mwanadamu ya tuparo somashio woti mwanadamu ikao ngena vision ti mwanadamu ikao ngena mbaustarabu wanti pia haonesa mada zinji yao ikao ngabo mada ikao inuhusu indirectement kajavumbu wale zina la hangu shati juwa kai hadisi ulandami shanga mjiyo harumwe mada inu rangu mada ngabo tofauti baina ya mwanadamu diplome na intelligence hauka diplome inu mrui huunda hizo wasomesiwa diplome mrui huunda hizo wasomesiwa kinyume akli de inuramba wa intelligence de helewa
izo wanro aji watu uona. Diplome ngai sibibishao ya ukakweli husomo. Sha ya akili nge pruveo ukahwelewa. Gojojua uhondane na diplome zinji. No kushindi bandi ya ze diplome zinji za hozila we kushindi waji adapte ne maisha. Yo humkinishiha ike kukana diplome hatanzima no huwaswili harmwe maisha hasibabu dena mnofikiriyo ne jitahidi ya haho ne bon sens yao. Diplome yahubulia milango. Sha nzima wayoche ya akli nga yutsengezao hunjia hubaki. Wajuka na diplome mwana adamu hunjia harma hazi shakushinduji adapte habo wapuziziwa na akili huroha na oloti na diplomata nganzima ye ujonjia harmwe hazila habakibala hauka yenge na akili ngufikiri nguono izo wandwa jina watu uona yenge mwanama mtukufu ikaunga mutukuzu. Kuna ujua wambe mwanadamu tina diploma mwanadamu ya chupa robu wa shio yasome abo katina akili abo katina vision gamjorejei ya ukaze diplomu zinu wangazija wenji wamboka yanu malifu ne mngazija kaurongowa hambokaya permi kebali ya gari gomwana mamtukufu eshibali yao gari de mwana adamu ne akli ya hahe shatinde permi ya delivrewa yani kiwe permi. Leo karna ujua rudosta hamili harma hutuba hamadazinu harma wanadamu ikaungwanzo wa dharau walio na maarifa ya mbwani watu soma ikebala woti wanadamu shawo ndo walo wanadamu bangwa una mijarada ya diploma tijau na tena tijau ze diploma za hanyu hizo bandu ya hanyu kam mhundu diploma shabandu kwa tine akili kwa tina akili na diploma hotimia ike diplomu ya mvu eke shangiriwa ni akili eke shangiriwa ni akili gamjohone samfano mwanama wahunu Faransa harmwe 5e république le meilleur ministre de finance Mfaransa yendo le meilleur ministre de finance harma sous la 5e république française yo paro Pierre Beregovoy et Pierre Beregovoy kana diplôme inri hakana CAP ya mécanique et pourtant il était le meilleur ministre de finance. Pourquoi? D'abord yaka hakana akili hakana intelligence yaka wirumia yaka uona hule rahana wala
bana Fabius na Juppé walioneze doktora bac plus 10 shawole yakana CAP hakana intelligence ikawa idepase wanu walona ze diplômes za docteur na tijindi na master de licence maîtrise beregovwa hawashindi. Huonesa hausintindri ya ndondondo wahanu kaulu na lentabisha ndo subuti wa mboka mru ya tsupa roso mashiyo shiyo gashita fisirio hindi shiyo ilango fanyo lecture shawe soma shiyo kejaka balanga we na akili kabati utubukine bandu ya hatu ngaribukuneo ngabo izo kweli kartima diplome minti na baki shake jatungeza bomtsona baki ukabonti na akili piskunga mwono hule rahana nyimlo ma doktor mto uona rahana nyimlo na lisansi mto uona ihoni onao mwanama mtukufu ngodungo ulemengwe na mnorumishi hao huono rais mzamani wa Afrique du Sud timdua zale zinabala Zuma mfikiri Zuma ancien président de l'Afrique du Sud ola kajanjia likoli ola hakamtsoa mbe Zuma kwanzi hale dzina lahe hakafundisiwa harimwe parti ya insendo wakamsomesa kwanzi hale dzina hata ndiswanzi hanot no joy fanya calcul ekajaka raisi wa he Afrique du Sud. Salam alaikum ma soeur Salma. No haka raisi wa he Afrique du Sud. Pourquoi? Puisque il était intelligent. Hakana intelligence ikawe intelligence hiyo itende ya no wakama diplome yoti haki wandu hamandanyi mwamba wa msomo ngari mstakioni ze diplome zanyu hizo kelke swanga nyina doktora ngari zi aminio ngari zistakiyo shayo kaichu apporte ka vous êtes des intelligents mru hamandanyi yokale ongo ujo udharauka mwanadamu ya chuparore ngashiyo ya buwa woti mwanadamu ulo na vision karna kubali mdenigre wanadamu namna hiyo karna kubali mdenigre wanadamu namna hiyo haukati wanesaba no mfano leo rika na Fabius c'est un diplômé rika na Juppé ainsi de suite wanti pia wabiri harma ministère de finances et pourtant sous la 5e république le meilleur que le meilleur des ministres de finances warume faransa inu c'était beregovois et pourtant il avait un CAP ndiyo ya kanio et Boya Kabala était docteur. Pourquoi il était le meilleur? Puisqu'il était plus intelligent. Hakawona izowandwa jina watukawona. Abo sisi karjahunde bahati. Rafanya misomo ya juu. Shangari shukuru ya Mwenyezi Mungu. Yonde mane kawo ye aya inu na yone sabanu. Tirenge hosoni mwe mwanamsho hangu Fatuma Mzee Saidi. Wana kane fikra yo kaleonga mfanyo video yinu. Habo naone video yo botasi. Naona posto he mwanamsho hangu Fatima. Naona ya kaze hindi harmwe aya yinu mtume ya hamba. Sallallahu alayhi wa sallam. Hambo ka le meilleur d'entre nous est celui qui se retient lorsqu'on le met en colère. Ya hutuba ya ho yi labo mwana nyasi.
ile ukahanzori hezo utungu sha Mwenyezi Mungu hapuwa ledaika la hemwa na msho hatu hafanye posto hatie aya inu rirambushi waka ula utungu rala wariheye na rudunge zinu mtume ya hamba sha yoti haki kweli nganyina doktora shakarna parokubali mjuwe mmeprize ye mtiti ya tusoma iyo tihala tuyahe kaja hunde bahati lewa mjoka hanvule ye mwanashe wangu nazalonda mina mbaba mzima mzaze mzima ya lona bac plus 3 amjoka mwanvule ka pourquoi ya hunda bac plus 3 na mimi mwahi nje hunda ila de bahati ya hahe chaque jachongeza kabo ya lona bac plus 3 il est plus intelligent que moi yetafauti ya hatunda sina nyibadhi ndo kamrenge ze diplom za hanyu mzitendeza ka ze diplom hizo abo zendogo pia nga mjuwao njasoma tauhidi njasoma yemini haji njasoma rien du tout shangela dimu mjwe banu bazima yoka diplome itsodungana na akili yoka yasuliba hanu puisque diplome nuhunru shisho wasomesiwa husomo hazi na akili yo tofauti na mwanadamu yasoma hazi hokale onjali kwali husomo medicine abongo jueza medicine shen akili en general kutsiniyo harima umva waka huja uhusuze mbwana ye tofauti ya hatunda sinanyi ndo kari ya shizinji za mbwana nga sina experience inji ya mbwana ya kisiasa rihondana na majaraha menji harma za mbwana za kisiasa tilewo yinu mimi gama nzoni hweshele zibanuka majaraha na ya hunda sandiso ya hunda rangu 79 tifanya pirizo 6 mois damina Muhammad Karihila notable Abdulbar Muhammad Tahir mguna mrehemu Munira Muhammad Swali e prizo tifanya hasibabu hindri dabo rahima 79 rakawana nataki vakausi atrakto mbeni ikamide na kauzi towe masihu wa misirini rijari rengo rifanya simo 79 piriso gamina mzee wangu ikauti mswamiba hafariki wa Shifumbuni uparomena eka haka na moha jote mwanye combien de fois ya nila nyama hobiro habdu masuruwali moroni hunu hadoke primature haka uyenshi Marseille shaka fanya hazo wakati huo ndaina abdu masuruwali bahika batsimbulio ya chuni torture hatomi swadoni kazamanyo harumwezi ungo zangu ye uparomena hafariki timswami hayakini ya Mwenyezi Mungu 82 rihimi rikawana na almarhum Muhammad Taki Abdul Karim harmaze élection législative rasutene Somadu en tant que candidat wa FD rifanya 3 mois et demi en prison et akauritowa almarhum alimrujaye en tant que premier ministre de intervenir contre le prison yijo wakati madabdala kufanya ze tournée harmwe miji usiku ya mbeni rinjia bandu ya hatu rinjia harmwe organisation pisko rikana izora kahanza rifanye rinjia harmwe organisation mimi nena ka responsable wafanya ze banderole ngabo mwanama paro Muhammad Abdul Hamadi nge shahidi tikanda binaye
pendant un mois rechargé wa harmwe hidini hiyo shari riji partage rinji harma za commission puisque ri prepare rindi hari prepare ka ye tribune ya madabdala no androae nge exploseo rinjia ngamzambo leo rinji harma za commission rijirende kanga sindao bahi ye vei madabdala yaka ujambeni wo maharibi riarete wa pia mimi tiarete wo hatu en presence ngami hontini bahi Taki Abdul Karim mnguna mrehemu na mjombangu Salimu Himidi na wanu Mamadu na Abdallah msangu wa hodarini ohandu zangu mimi tikawonsi tijatika urengewa yabo abu ngamina experience ya mbwana ya kisiasa na abu ketuonesa uka je suis le meilleur mitiji ngamfundishio jusqu'à maintenant ngamkubalika hataba hami mnashioni na nzaoni some ngamina izo mchojua ngamina izo njuao iyo impuzizani baadhi ya hanyu kamtine experience shanga mrenga ukabale diplome bala pia ngamjuao no tide namna hiyo wananyasi mduna kubelukaya je suis diplômé shabano ngabo uti diplômé ikaunge plus intelligent il voit loin que nous il a de l'expérience que nous chachuka banu mlona diplôme mloma docteur abo ça suffit non ya unumalifu ya numalifu ze diplôme zanyuzi puisque nganyina ze diplôme shaka mtsina ila intelligence ya ujua mzirumie mkenti karna ukubali denigre Muhammad Ayinu puisque son tipia ngarijula nao de A à Z harma hutuba yako hiyo huja harma mva ikawo hamaskitifu mva wa mafiti hoko jowone sabe kwa kujavumbua le zina la hangu sha automatiquement comme je suis plus intelligent et je suis fier automatiquement tselewa kabaloka uni cible huonesa ukanga mwengoni mamana nyuho mzima wa mbwana ye hanti message ya ma group ya kahudea e message hiyo ngawe niyo siskiti hauka mru jawe njaka amini kawe mru wajua hamba ndabu hauka message nefanya harmwe grupu ya hatu kujahe harmwe grupu hiyo tifanya message na kaurongoza zainu nimtahadharisha ya tinjia harma problem ikau kaijam concerne timrongoje mwanashi wangu zainu Ahmad Nsaweni tsamba utinjie problem fulani be problem hiyo tuye pour rien kuna ujuonji harma problem ya tuhusu laisse gens là s'arranger shawewe uti intervene urenge defense ya parti baka ya mwananyasi mzima harenge message ho transferea puisque kujahe harmo le bango yino na le bango la hatu ngamuhambiyo bana baha kabajaparo ka message yabo ya fuite jamais de la vie c'était la première fois et c'était la dernière fois et mwanadamu ya renga i message ya hoerea wewe kuibeshea harmo belle famille ya ngaminiye message ti conserve na boleo huonesa ukati ude harmo message ngamanzo towe message wewe en personne witowe en public e kati ude harmo message hiyo ngamjo utsaha swama habo mwanadamu ntuvumbwa ledzina habo atuni vumbwa ledzina ntuvumbwa ledzina watuni vumbwa ledzina
shanga mjibuizo wa hamba ya uke message hiyo ngawe niyo ngami niyo ngiyo harumale bango la hatu itowe en public ekawe mwanadamu mro Mungu uwanadamu eshie ukati udeya gamjo tsahaswama she message ilo na 3 ans na rongoza zainu pourquoi le wakahuja harma intervention udodu kurundongo hamalizo puisqu'on ngon cible banti diplômé huirungowa harma contexte ya ukabanu ngari pulwa ngari pangwawo ne regime ri affaiblisse wandu wa hembwana ngojua bonazaliwa ya ukauhatu woka bana mnafiki kamdo ambangu dungo nzia fulani yenda hata hetimisi abo tisikitiha hotu kufu nunikao makalma hamada yala makalma madziru makalma ya ubungu wa wanadamu bakwa tina diploma kwa japarobu waziyo wasoma no sinde namna hiyo karna ujua rikensi banu hau mepreze ni mra meprize mwananya ya denigre mwananya tafadhali baakili inu yanyisi wahidani diplome yotisa wana akili ye haju hauka akili iebuli ya mremi lango pia hajua hanjia hajua hakaansi na diplome yo juebula mruo mlango anjia noka ijia mbule ya mlango ya kansi ngojo karadhi ni usome mnateksetoi wa kizungu ili mwelewe yoka il y a certains qui confondent diplôme et intelligence. Un diplômé a appris ce qu'on lui a enseigné. Un intelligent comprend ce que les autres ne voient pas. Le diplôme prouve que tu as étudié. Mais l'intelligence prouve que tu as compris. Tu peux avoir plusieurs diplômes et ne pas savoir t'adapter à la vie. Tout comme tu peux n'avoir aucun diplôme et réussir grâce à ta réflexion, ton courage et ton bon sens. Les diplômes t'ouvrent des portes, mais seule ton intelligence te permet d'y rester, d'y entrer et d'y rester. Iyo ya hangu yinu. Puisqu'on ngam amini kanga mina akili. Ok, akili ya hangu, ça m'a permis de rentrer et d'y rester. Vous les diplômés, comme tina, essentiel. Gagnina diplôme basi, y'a comme somo doctori, y'a comme somo finance, y'a comme somo comptabilité. Mais comme tina intelligence, c'est pourquoi kao ngamjiao shaka mtushinda mwabaki. Kama tushinda mwabaki. Mwanama mtukufu. Ni ustahio. Avec tout mes respects. Mwanadamu. De yakubali. Yoka yetsinde mwanza akili wa eche. De yakubali yoka akili wanrujo yanyisa wanru wenchi. Wandu wahondana na consensus waono kaenda hive zakiri ridunge timpaka de ya hangu mimi wanashi wangu ikawa wa mention ya leo Raumar Mirar Ramafidhu Rasalimu Ijabu Madi Hasani Laheri Salma wanti pia si ukubaliano kaya
sonti pianga si sawa eni mruna towele fuvuela hahe riwone fikra iliyo njema. Omar Mirali kajaparo ni onesa yauka ilele diplome abo ile fikra ya hendo njema. Mahafidhu la même chose, Salimu Isfijabu la même chose, Madi Hassani la même chose. Kabati mzima yabo iyo ndo mane ka urijua rikansi rinjia badzima rikansi badzima ngasi yabo badzima ndabo ya kasonti rikubaliano kaya eni sonti pia si kariji haina mzima na singu fundiso ya mwananya. Omar Mirala kubalika ngena ya tujua ni johu msoma ngamina ntujua Salimu Isfijabu ya joni soma, Mahafidhu ya joni soma, Madi Hassani ya joni soma. Wowo ngamkubalika ngwa una diploma shardi tena ngwa una akili pisko kwa jalewa ila diplomu ya hao dahi. Wowo wanadamu ikao ngwa una akili ngwa jibi misao ngwa tujao yonde manekao haina bahanu wakansi nda una wandu wajua wanjia haina tengo wardi wajua wakansi ndabo walona diplomu yardi ya tsanganya ze diplomu hizo za tsanganya na akili. Owandu wao kabati mzima ya parodhara umwananya sisi ratusoma rasomesha mbedume kuna parosha Salimu Isfijabu ya ndharau, kuna parosha Omar Mirali ya ndharau, kuna parosha Mahafidhu ya ndharau, kuna parosha Madi Hassani ya ndharau. Jamais kuna parosha mwanama Nurdin Mbaye si joka na divergence shaka ja paroni ndharau kanja soma nge diplômé par rapport à moi shangu kubali ukami tidaba ngukubali ukami na akili kaja paroni ndharau. No si joka rika na divergence za fikira rika na divergence za mwendo. Shanurdini anoke moma kajaparo subuti ya none ya nabeka ntuta ya fikira haho baku jasoma au ntu kanti damina hawe baku tina diploma mandami. Iyo nde mane kao tijua tikanti damina marengu hamada yao kwa japo wanadamu wa wajau kwa japaro insiste yokaya mru yafanye izo wo wanzao par rapport ya jawe pisko wewe mwanama mtukufu huje hanti harmadaraja hindi huje hanti harmadaraja yokawe mtume ukawe zojo hamba ritwai ridunge na hiyo mitiji ohatu sikariji haukailo tibumba lo hatu le bumba la hatu dumru amini yadu yafanye hizo ya aminio mruka si karjua impozewa si karju diktewa si kariji mriari diktea si kariji mriari mbaka abo zinu na mriari impose kana mfanye zinu na wewe yetafauti yaho c'est que wewe ngwanzo impose yoka tu es le plus intelligent abo nandunge zo hamba. Mais je ne suis pas bête. Tu as des diplômes, mais tu n'es pas intelligent. Tu as des diplômes, certes, mais tu manques l'intelligence. Il te manque l'intelligence. Il te manque l'expérience politique. Banumbri asoma ou l'on a diplôme, ou le docteur, ou l'on a maîtrise, ou l'on a DEG, ou l'on a licence. Abo yet choka yujua siasa. Tichoka yujua siasa. Pane diplôme mlonizo, undu diplôme yoko usomo hazi za comptabilité, usomo hazi ya médecine. Abu harmwe domeni yaho huisomo. Shakuja soma ou le mengu kamili yoka ezijirio halo mengu kamili. Abo tu es le meilleur. Non, tide namna hiyo. Ngamindamina wana ama wenji. Hata umadhamana wa kisiasa. Amjoke marifa yangu. Par exemple, je peux prendre un exemple. E marifa yangu tisawa ne marifa. Yamruja mwana mamanzani wangu metrofahami, c'est Ibrahim. Wakumor pia jua ka c'est un homme intellectuel. C'est un homme politique. Kaungena ora. Endangalie mwana adamu juo. Hasomo. Mwana adamu wa siasa.
Chardi ha hundungoyo ikao c'est le plus important. Ezelugo ya hunde ikao c'est le plus important dazi yena akili. Yena akili. Iyo nde ya mpermete ikao leo yujuo kanti nda ina mruja hajimbaye ya tusoma eshapaha hamuishilie fikira ya hahe hakubali hajimbaye hamwekeza. Ça c'est plus important harma mwanadamu. Uonde mwanadamu yatimia ukahasomo. De mwanadamu kubali ukaiwansini ya ujua mwekeza ya ujua mnika fikira. Leo mrajoju saka ebanu hajimbaye na mruja fahami. Un avocat très célèbre, un homme politique très célèbre, ancien ministre des Affaires étrangères. Enda ina hajimbaye ngukontiambe ndongendinda ina hajimbaye. Wanadamu wajoju wajuzisa. Abondo baka numro ona ukai mwanadamu intelligent. Yonde mana namba ukamruja fahami. Je peux prendre son exemple. C'est un homme intelligent. Kajalewa ze diplôme za hezila. Puisqu'on a son métier juridique. Hanjia haruma siyasa. Shaka jalewa hizo. Shaka halewuka yeye. Nge cultive nge na akili. E akili yonde ya mpermete. Harumwe marengo ya nuyon tipia. Rijua uri kanside sina habo ya kubaliyo kasi wandu wajua. Rimambie kabofaha. Bala kurongo wanai. Auri mwambie auri mnike fikira. Rimambie kabanu iladi mundogo fulani. Baharo ni sefikire hae. Hakubali ke fikire hae. Yo jo shindana naye hangu. Uonde mwanadamu mwanzakili kao mimu admire. Njo subutin saluye mwanadamu juo. Nambika c'est un homme. C'est un homme. Puisque wanadamu jawa undauri wanza wanadamu. Ika uleu kwa tudharau. Kwa tudharau si la tusoma. Shabandu ya hanyu jeze generation zinu. Mja mrengi kaze diplom za hanyu. Abu pia gazi wa hao ulemengu. No, tinde namna hiyo. Tinde namna hiyo. Leona ninjie mfano mbabi. Mimi tinjia likoli. Nyezi mgwa jali tirejei tijibala premiere. Amrengo mfano wa wandu njojo wavumbua. Ichojo kana problem. Mwanama Abdel Hassan. Par exemple, amjoka abu hafanya école primaire. Abo C2. Est-ce que ngamina akili? Ngamono hule par rapport ya Abdel Hassan? Mimi na rejei première au terminal? Non. Amini ka Abdalangu wono hule rahanami. Puisque mnyezi mgomba akili. Ngena ila experience. Abungu wono zinji. Ngu wono hule par rapport a rahanami. Na leo ngamjoti kansida minae. Ngamkubali ka Abdala ngena peso matso wa hule rahanami. Ngena experience par rapport a moi. Na abu karjare jei harmoni vonzima ashizungu. Est-ce que leo ngela dimoni dhara Abdala buyatuenda ta sixième? Non. Ngela dimoni renge shande ya akili ya he mwanadamu. Ukabana Abdala weye na akili. Na hiyo ndio le plus important harmo mwanadamu. Tinde diplôme. Puisque Abdala pia hamshindini. Nimloma docteur, nimlona jau. Hamshindini puisque il est plus intelligent. 1000 fois de plus. Par rapport à hanyu. Puisque nyinyi mrengeze diplôme mfanya shambo yoka. Léo j'ai une gamina licence ya économie abukabati mro jumami. Léo gamina doctorat ya sciences politiques abukabati mro katina. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. J'ai diplôme zahanyu dabalali swali yanu malifu. Yanu malifu. Ce qui est plus important sur un homme, c'est le plus intelligent. Kounon djoka diplômé ou manque intelligence ou arriver. Non, tu n'arriveras pas. Godjondambenroule. Godjondambenroule. Diplôme, ça t'ouvre les portes. C'est tout. Et diplôme gazubulia we milangu. Shazo kaziwe hansi. Ne mwanzakili, le plus intelligent gazimbulia we milangu, zirdizimwe hansi. Ils ont concept mbili différents.
ngam kubalika usomo médecine. Chacun médecine yo isomo. Tu n'es pas plus intelligent kuna ujua pratiquer. Iyo ndiye zamundrani. Ngam soma ngam hundrao maîtrise licence dogi doctorat. Shabu mtu jua uzirumia kamtu waswili. Kamtu waswili. Bahina mkera di kwezi. Babanu sisi si utabiha. Ekari wono mwanadamu ikaungari mnikao image. Hajabanu ngudharau. Mrujanyi subuti. Wambeka mwanadamu ya tuparobu wa shio ya some wakati na akili. Mais ça se dit pas. Ça se dit pas. Shangar rengao izo mtume sallallahu alayhi wa sallam yarambia. Le meilleur d'entre nous est celui qui se retient lorsqu'on le met en colère. Ngamanza mrimete en colère, shangar jireteneo, rechele aya yinu mtume yarambia. Même joka bandu ya hanyu. Mliona licence na maîtrise na dogi. Ngami plus avancé politique marahanani. Hata mlona doctorat. Njamba kamtina doctorat. Kamtina maîtrise. Mais sur le plan politique. Yakomori ngami plus avancé par rapport l'un d'entre vous. Puisqu'on ngami une expérience. Ngami ne akili. Ntsina bac plus 10. Shanga mjoka harumwe domeni hiyo. Si jumsome sani. Abo lewo ya soma gela dimo ya stege ya tusoma. Vano ya tusoma tina diplome bala yeti daba. Yeti bubu. No. Iyo ngela dimo rikubaliane. Puisque zo risa generation ama design ikaunga ngasina croyance yoka vano ya venir ya hatundanyi. Mjeba nurudishia harma intervention manzo meprise yoka mwanadamu ya tuparobu wa shio abo yekana akili kati na vision. Non, non, on n'est pas d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord là-dessus. Mimi tukuza e mwanashe wangu yasoma ni aminio ukani mtukuze mi subuti samba kande mu wangu. Abo ustadhi wangu bana mzee wa hangu al-Imam Nur Muhammad Tawil uridu ngobano ngujuoka mimi ekande maha ganeshele usku azalwa sheyele mu Mwenyezi Mungu yambayo yardi yamsanganya na akili yamtimi yamtimizi ukaye mwanadamu itongeza mimi mitijomba ustadhi mihamba bumbaba hauka mrujoyi kaja parufanya darasa ya udharawe mwanadamu ya tusoma ya uonesa kai ya tusoma ya mtini ema nafanya udarasa ya risomese walichojua rijue ema nafanya wezendi ndabo ya kaka jalewa ila diplomu yahe huunda Madina basi hauka diplomu hiyo ya kaka jandria ya tsanganyiha na akili kajajo shinda ya njia ya baki shemana ya jwa ya njia ya baki ndabo ya ke diplomu yahe ya Madina irdivariliwa ne akili ya hahe uwende mwana adamu kaulewo hamandu wo rijo mwanidi rijo kumsteki misubuti sambakabu mbaba na habu nga mifieri na bebu mbaba Bekwa leo hanlo leo handuza mbaba hangu. Shakabla ijanlo leo handuza mbaba hangu mitsomba mbaba. Pisku nga muamini kange na daraje kao zinitsoha na bonga mwesheleyo siku yazalo. Abonde mwanadamu juo ye mastehi yende ya jininka. Hajininka na mna hindi. Ndabo ya kubaliyoka yeye hahundu bahati. Natui hunda.
Boya undreba hati yo enda asoma ya kubeluka we mwanashi wangu au we mhu wangu ya tundreba hati ya soma zini nasoma na nijeni msomese hamastehi na akili. Abo mdu jafundi Nurdin Muhammad Tawil leo mdu ngujo subuti ya mrenge beramu ya ndewo inde ya soma. Wainde ya soma pisko leo nguri waneso ila hoka mdu ya endongo ya mwanadamu ikau yo muhimu ikau huitekeleza abo leo na abo kutuirumia kwamba swibra ya swibra hiyo sha kutuirumia leo irumio wana leo mjo subutina bika mruja ustadh Nurdin Muhammad Tawil nguirumio ngurumio swibra ngurumio hikma ngukubalukaya honruba hati Mwenyezi Mungu ambulie milango hasomo abona tushinda na bembeya leo voya soma katuba kinisho hoposhoni shangu kubaluka shinti somo nende na some ya tundebe hati yonde mana leo ya jari some sawo vatura kanti rimwishili yao rimsteki hiyo shawewe wambauka mwanadamu tubu wa shio aboyeka na akili abukara na juwaru stehi abukara tuamini kanga mwankili buhari yabo abukabati akili buhari yabo enge emirongo hiyo tishia leo initabisha no bekwa hanivumbua indirectement harma hiyo problemu ya vokali rarongo harma tengola hatu la kisiasa vakamzima dasiye iringa mbeshea njamde ya ngamino hakikifu yende mane kauti ngamumtsaho yaitowe publiquement kaka jetowa publiquement mide jutowa banu harma video ili wanadamu waone kaya msina usikonga mzima na parode harma message tirongoze mwanashi wangu zaino enge kwezi watukufu tikahanza nje ndongozi wananyasi wajikiria ukanga ona diploma ukabubu walona diploma ngo ona akili abo onde mitume ya hule mengu leo nimwambie nukaze diploma za hanyu malifu pisko kazi jatanganya na akili diploma njohi kubali de diploma ya mwanadamu yardi yatanganya na akili sha diploma ya madharau ya ujamuone wandu kaina paro bira bwasi juu ne mwana mauo amwesheleyo bahapara mboka harmadebe ikawa kaifanya dena mwana nyatsu tuo para papajo bahia kritikewa ni wanama wanomarmirali mafidhu nurlini mbaye ezo ya jibwindi wamtsaho wafanya debanda onaye bambo kano kamtine nivo yo kanjen fanya debanda minanyi kamtine nivo yo kanifanya debanda minanyi. Est-ce que c'est un homme plus intelligent? C'est un homme qui retient uniquement son diplôme. Mais il n'est pas plus intelligent. Nchuamini. Puisque yoni yonaone sabanu kwa marmirali kajaparo nionea. Maafidhu kajaparo nionea. Nabonga mjoka ngo madiplomera hanami. Salimu isfu jabu kajaparo nionea. Madi Hassani ainsi de suite. Wala wanashiwangu rulo haruma bango zima. Shangwa kubalio kangwa unawajua unachujua. Ngabo izo nsomesao, ngabo izo ni wasomesao. Lewe mwanashi wangu aminenani amjokange plus avancé par rapport à moi haruma msomo. No kato parononea. Ngarjo shindana rikena désaccord. Chaka joparamba kama mimi bozo kentushindana na oba ba mimi tisomora nawe. Non. Il se prend toujours petit puisqu'on kubali ya ukangabo ya tujua ya ladimo ya azijue nasi jenda mnakongabo ritujua rijuzi jua naye. Hiyo ndio example ya mwanadamu njo kubalike mwanadamu ya somo. Shatinde jujana beka ankutina kiliba kuja parobashi yo wasoma. Qu'est-ce que j'ai à foutre eziyongizonda ti somo ziyo zinga o hatu ha kabati
ezio za long marche ya shinizila pia tizi somo hatu yo akatunga mo college ha ze livro za Mao Tse-tung wa wonti pia izo pia zika watu zika bukine vanu timpaka mru akenti bando ya some. On apprend dans les rues. On apprend dans les rues. Manama tso inge banu hajaba na baha Arafati. Je sais qu'il est plus diplômé 1000 fois de plus que moi. Mintina diplôme kati BPC. Yon de diplôme l'onion. Si on doit BPC tirejei tiro hakomori première bona kantone de terminal tijahuno. Et pourtant on partage beaucoup. Kajaparamba non banu weti sawanami abontu fikirako yobo buhaji yabo sinobjo yishia ba ukutina diplôme mru araje première mruti ware diplôme ya BPC. Mais contrairement yo jiri wari discute puisque ngujo hunda ya tsuka ujua ni johu msoma ni zoya jo misoma puisque ngene akili et akili yonde liyo plus important itsa ibarili ya zi diplôme et kanga wena diplôme kutina akili abo c'est fini, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. Gamina zinji kama mizi persona wana shiwangu na banara fatiwao amino lani wanu maafido Omar Mirali kabati mdima abo ya parundarao pisco ngwa kubalio ka vanu hajinge na zijuao rituzi jua ngena expérience ye vécu ratu vécu yonde mana kahonesa kamimi tifanye prison katahe ma mercenaire ti torturewa 79 ngwa jali ngabo wa iliwa dona mo wa mbeni rafungwa bazima ngabo wa sara fungwa 82 ngabo hizo na ka torturewa kwa Abdou Masuruwali ni mena timswami ho fumbuni. Ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience. Et qu'à torture, j'ai vécu ça. Abongamina, expérience sur le plan politique. Harmambana Jazinu. Gamina, expérience. Njambaka, je suis le meilleur. Non, 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 je ne suis pas le meilleur. Je suis le nul que le plus nul. Chay est le plus nul, l'onouon. Gabomba, expérience intinti. Abu tafadhali. Tafadhali, wananyasi. Mjomwe meya banuka, vous êtes les diplômés. Comment je peux comprendre? Wakati neshia kaulu. Mruhamanda wambeka, eni manadamu ya tuparoshe rengashio ya soma. Woti manadamu ya timiakili, ti manadamu lona vision. Non, mais c'est grave. C'est grave. Nemana kafanya experience, kafanya experience unioneshe. Il y a exemple ya Zuma. Zuma, il n'a jamais mis ses pieds à l'école. Et à Msendo akamsomesa. En plus, Arda somo prison ou Akatomwinji. Il ne savait même pas écrire son nom. Et pourtant, il était le président de l'Afrique du Sud. Le meilleur ministre des Finances sous la 5e République française, c'est Bérégovoy. Elle avait qu'un CAP. Nawebana, jupe bana fabiso antipia ma diplômé, antipia. Wabiri armée ministérielle. Mais le plus meilleur, c'était Bérégovoy. Elle avait un CAP mécanique. Ces exemples ont gizozinji. Bana kemi seba wao. Kemi seba hafanya mission muhiri. C'est pas un docteur. Et pourtant, on peut dire qu'il est le meilleur entre nous. Puisque yeye, mruja kemi seba, et akili yawa yanguono ihortsu uona. Et pourtant, il n'est pas diplômé. Uwe ni manadamu ikao, manadamu ya wakili, ya wonawe ihortsu uona, uonu weka usiu, si urindrinda kahari rongoza. Shamile umitirindritiwa, ni mrendongoza bange na maîtrise, bange na licence, bange na doctorat. Je n'ai rien à foutre de ça, puisqu'on a mjoka mina kili.
Et je n'ai pas raté ma vie. Dieu m'a donné la chance de vivre en paix, d'avoir une famille. Et je vis à la manière Mwenyezi Mungu ankusudia. Sina umeya. Nimlone ze diplôme njaparu para. Nihombie kanga mina nzaya. Nihombie ukajau. Je vis avec mes propres moyens. Abuke na ukan sina umeya. Mjomeya mwanama, shawu mwanama, na abonsu umeya. Ngamuzi so mwanama ni mwabeka unike sigareti yabo wenda ndenge pakila msi yabo wabon jameya. Halafu shamankeni mimi ngamyeshi la mino wa Komori. Ngamina experience ngamvive izo rienshiyo. Nyinyi kamtu vive na sinanyi kamtu juezi birao. Shanga mrengauze diplôme za hanyu. Yoka abo vous êtes des prophètes de cette planète. Non non. De bainunge la dimo ziye. Puisque kai jazia, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Ce que mimi ntina kubali mtu hapana ya jadoni index na gamantu kadabili ngo mrusubutuni vumbuwe. Il faut pas passer gauche à droite. Puisque moi je ne suis pas un hypocrite. Mrusubuti wameka oi hajimba ndo ni mvumbu wao. Wakati huo tu auras une réponse plus sévère rahani zo johamba. Puisque mimi ngamina izo njoka hamba ngamjoonesa avec des exemples. Donc mimi tika hanza ndongozo wananyesi wanu watafadhali na mkea maza kisofuani no wananya ja Ibrahim Berwani kabati mru simple ama Berwa Ibrahim Berwani c'est un docteur et pourtant il sait bien s'asseoir avec tout le monde. Hata yatu parunja likoli Ibrahim Berwani yukansindaye naye yukubali wanyisefikira na mrenge umfano wao nduja wanu. Chamtije mdorambia banu manza mjonese kanga nina doctorat. Donc ça vous permet de nous traiter comme vous voulez. Non non. Non, namzie. Ba wana diplôme wanyu wao kwa turambia mbarongo. Tsambanda bala liswali ze diplôme zanyizo ya umalifu. Ya umalifu. Et diplôme njema d'intelligence. Mwanadamu yanikiwa. Tu peux avoir un bac plus 10. Tu peux avoir 5 doctorats. Mais si tu n'es pas intelligent, tu ne réussiras jamais. Tu peux vivre, mais tu ne peux pas réussir. Pour réussir, il faut être intelligent. Donc, ils ont dit qu'on a quand njibu leo, holi honde direct na ishi ya leo. Bekwa ti vumbulu, shanja vumbulu ale zina bota sila leo. Chati kanzan jenimone sukabanu, mina kili. Mina kili. Hokamiti mruma. Politiquement, ngami plus avancé. 1000 fois de plus que toi. Puisqu'on gamina il a expérience politique. Yahin tiara tu ne yesh. Ngamina il a expérience. Na subisse politiquement. Harma torture. Ndam konti. Ndamino wa Komori. Riwani sarifikiri. Tikubalika. Efikiri atekele ziwani woi. Indelo mafaka tikubali. Njaparo jiempose. Namboka ladima mdunge fikire hangu. Ladima mke armaze ordros hangu. Non. Par contre, we hanza. Eni wakati we hanza kaizo wa hamba, abo batike mdu hazi conteste. Iyo nde unasa ukaya, abo kabati ya kilibo hari. Kabati ya kilibo hari. Mdu kado jile, wa ukabane ya kile hangu inu. Nde iliyo, kweli ala dimuirumishihe. Wena kilira hanado. Rahana mtume. No mtume haka ukansi na inu wananya maswahaba. Wafikiri werandazi. Leo ngwanzo kele wo wana biya kai wajana baka ye kai inu noir noni wana o kai nu bleu nsokubali na beka inu noir. Non, mais arrêtez vos conneries.
na mkeneze maîtrise zanyu neze dog neze licence neze doctorat zanyu hizo kazichura mba habari kazichura mba habari haikwezi wanama na mdojue namna mdirongo zao mdirongozi hamaste ngarjo mjibuni hamaste inge hautimis kwezi wanama tukufu ngamjoni sami kale jilihea sikahanza ni beherisala harimo wanama onti pia waliyo harmaze rezo sosio zino yauka tijo watsa harafana juma imiguguma irao imakatiano rititolo harma edira buwanama haukani wakati rikulona suala litushewe yensiya hatu ranzaur li denonce riwanie ngartingo bjarisisiziwa suala jindwaji riro harinjia harmali la ridwaza kabalar kana suala laka muhimu gamumparoni hanyonsi pia sans exception juma e problème ya metre la rifu tijo hanzari kaze stop ritijibu dongo ritsende harma diversion puisque le suala la metre la rifu ngal job ji resolve na ribaki harma sui e actualité ya hiyonti ridenonce ezibirao harma ensi na rikaze kifu le suala la metre la rifu ritilinjie ritsende harma diversion bangali job ji resolve le suala hilo na ribaki harma actualité hiyonti. Iyo ndiyo nakanzani mtsahini banu wanama tukufu rikeradhi relewane ritinji harma diversion nekeni ajibu 1.3 mettons fin à ce débat ribaki harma ya actualité nationale izo ndizo nakanzani mwambieni hautimize directo inu enge marhaba menji waname kao mnidungu banu mnishilia ikatsirongo wanai ngamjuni swami au kami mwanadamu chati sana wana hanzani hezi wotungu chirenge aya ya mtume ya ukaya wakairi harmasi sonti pia de yastahamili o wakati ya kahanza hezi wotungu iyo ndiye aya ni renga ni rumia harima direkta yangu inu ili ntipa mrusheo ntidarao mru okaizo kazifana nami o wanzaya kwa jonsome senamna iyo mitina rohombi sina ujuo yenga manadamu shanga mjo yenga tabia nito nkosa shantina paro juwa nyenge manadamu jawanrojina ikawo lebumba ndilo dokawo jo yenga nadamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eza tunaleziri wambia eza leo zihisa eza maudubu mfai.